الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. دفتر من دون نجانغ ردو شرح السنة للإمام البربهاري en jangi mas'alaji buy yewondirɗi e finde. En jangi mas'alaji goɗɗi goo yewondirɗi e fiqhu, hara ko masail fiqhiya, kono o naadoriɗi ka masailul agadiya tawde yoga e feddeji goo no yeddi. ɓay noon ɓe dambiti e feddeji ilmul kalam, wano nokkeeli goo ko mu'tazila en yeddi, nokkeeli goo ko jahmiya. o addadi mas'alaji wano mas'alal khuffayn, wano la nikahi illa bi waliyin. o yiltitike o artani en ka masailul aqida. طيب آسف 93 قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في قبره، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. o wi ɗo kanko walli fiiɗo on yo Allah yurmina karama ko ɓe wattidege maɓɓe yurmina, yoɓamo ko ɓuri moƴƴude e joddi, sabu nde deftere makko moƴƴude ɗo nafude julɓe ɓen gila neeɓi continue kadi no nafude. o addi ɗo o masala ɗo fi gabru no jeeya e piiji wirniiɗi ɗin ɗiwa en wawata andude haqiqa muɗum tigi tigi ko feƴƴata kon e nder gabru hakkunde mayɗo on e malaikaɓe ɓen, imma lette wonɗe ka gabru ɗen, ma nema wonɗo ka gabru on, e landal gabru ngal ko mayɗo on landete kon ene o joɗɗinirte noon no warata noon fof hayat barzakhiya, ko gurdan ɗan wa'a wa gurdan adna ɗan ga, ɗan wa'a kadi wa gurdan wonoyo jallaakhira ɗan. kono julɗo on limanu makko on timmata sina o gonɗin o jaɓi hadithaji e ayeje tindinɗe wonde yii ka qabru, neɗɗo on immintinnete ton o wurnite gurdan ton ɗan, o lande o jaabo, himo lette ton himo nemine. o wi wal imanu gomɗingol, yani no jeeya e liman gomɗingol bi annal mayyita wonde mayɗo on yuɓo adu himo joƴƴinoye fi qabrihi ka qabru makko, hay si tawi no surrirte noon ko wano Sénégal surrirta noon masalan ko wallingol mayɗo on tum watta leydi,
naawde makko waɗugol bente ma waɗa pide ma waɗa peccal tawa masafa no woodi hakkunde ka mayɗon waali ɗon e dow ko leydi ni hibba e hoore makko hay siko ɗum hay siko ka ndiyan o yooli liƴƴi ɗi ñaami mo hay siko kulle ñaami mo ka burure ƴakkiteewu on fof e ƴiye ɗen ŋoñi hay si o sumu o wonti ndoondi no kontaka o woni ɗon ko gabru o immintinnete e ndi mbaadi o joɗɗine wa tursalu fihi arruhu ruhu on nele e makko arde naade e ɓanndu makko ndun hatta yas'alahu munkarun wa nakirun haa lanndoomo ɓe malaykaaɓe ɗiɗo o yana wi'e munkar o yana wi'e nakir munkar koko faytiniiɗo ma hunde wi'ete añaande so yi hunde no wi'e ko aña ko waɗi no luutondir no faayondiri e ko yimɓe ɓen anndi kon nakir fayin ko anndaka koko mumi kono ko ni woni inɗe maɓɓe ɗen haa ɓen ɗon lanndoomo anil imani fi liman gomɗinal wa shara'ihi e shari'aji jokkodirɗi e limanu ɗin summa tusallu ruhuhu bila alamin refti on tumati ruhu makko on sorte salla ko sortirgol doyi ko salla sayfahu no kaafa yaltinirte e holgoni no wiyete salla ɗo itta attasallulu moltagol yaha jooɗo hakkunde yimɓe ma molto no hakkunde yimɓe num sortora doyi yatasallal wahara musendi ala mana si tawi o gaynama landede o jaabike ruhu on sortete kadi o yaha siko moƴƴanaɗo ruhu on yaha ka aljanna wonay e sokotode colli si tawi komo moƴƴanaka o yaha ka sijjin wa ya'rifu almayitu azzaira ida zarahu o wi mo yahi juuroyike faatiɗo ka berɗe mayɗo on anditaymo kono ko selli kon hadis selluɗo a raalitindinɗo ɗum wa yatana'amu almu'minu fi qabrihi aw fi lqabri gomɗinɗo on no nemino e nder qabru muɗum ɗum ɗon no selli hadisaji no selli e muɗum wa yu'adhabu alfajiru bonɗo on murtuɗo on kadi o lettete ka qabru makko ton o muuse wona ruhu on tun lettete ko ruhu on e ɓanndu ndun honno ɗum waɗirta o wi kayfa sha allahu no allah faalira o no allah muuyiro enen anndata ɗum few achar fi laɓɓingol ɗum ɗo fensennagol ɗum ɗo kanko waɗɗo charhu on yo allah powɗo balɗe ɗen moƴƴina battane ɗen qawluhu wal imanu bi anna almayita yuqadu fi qabrihi yajibu l'imanu no waɗɗi gomɗingol bi anna almayita wonde mayɗo on yaqudu o jooɗoto jaalisan ko o jooɗiɗo o jooɗo ko o jooɗiɗo mana o jooɗoto netti sina ɗum qa'ada e jalasa ko gootum kono so awarani o jooɗoto netti tawi wadde ta'kidu on adda kadi lafdu dal ala nafsi l mana yaqudu jalisan o jooɗoto ko o jooɗiɗo netti fi qabri ka qabru makko wa tu'adu ruhuhu ila jasadihi ruhu makko on artire ka ɓanndu makko wa ya'tihi malakani malaikaɓe ɗiɗo ara e makko ɗon aranamo ahaduhuma munkarun goɗɗo maɓɓe ko wiyete ko munkar wal akharu annakir o yana wiye nakirun aw annakir
fayas'alanihi ɓe landomo kamɓe ɗiɗo wa hadihi ɗum ɗo ngal landal hiya al fitnatu fil gabri ko ɗum ɗo on wiyete fitnatu gabr ko ɗum ɗo nelaɗo mooli allah wa min fitnati l gabri wa min fitnati masih dajjal julɗo fof no foti e torade allah yo allah dandu ɗum oɗo fitina allah dandugol ma oɗo fitna wona e won a landatake ko yo allah tabintinnane yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l'akhira wa yudillu llahu zalimin wa yafalu llahu ma yasha angal fitina on ko on tigi longinegol konngol ɗaɓɓangol yo jaabe ngol o jaabo wa hiya ashaddu ma ala almayyiti oɗo fitina oɗo jarrabuye oɗo darndagol ko ɗum ɗo ɓuri sattande mayde on fof ɗum ɗo no satti ɓuri ɗeɗɗere mayde in naja min hadihi lfitnati si tawi on tigi daɗi e o jarrabuye ɗo naja mimma badaha o daɗay kadi ko wontiro yeeso ton kon ko wonto e ɓaawa ton kon wa in lam yanju min hadihi lfitnati si tawi o daɗal ɗon e o jarrabuye ɗo o examen ɗo fa huwa halikun haray oɗo ko halkiiɗo la najata lahu dadde alanaamo o daɗata hande kadi yasalanihi ɓe landotomo an halathin aw an halathi masaila ɓe landotomo fi masalaji tati ɓe landomo man rabbuka ko hombo jeyma hombo woni jeyɗo ma on hombo woni allah ma hombo taguma falmuminu yaqul gomɗinnoɗo on fewndo wuuri e hoore limane e hoore gomɗinal hoolagol wonde ko allah tagi ɗum o wiya rabbi allahu ko jeyimmi ko allah ko tagimmi ko allah ko ne'immi ko allah amma almunafiqu amma nafiqijo on wonnoɗo e jokkuɗo weeli e foti no sikkiti ko woni wo faguɗo ena la adri mi anda summa yaqulani lahu ɗum ɗo woni landal arnal ngal question ji tati ɗi ɗuuɗa ono réponse on welaafi landal arnal ngal ko hombo jeyma ɓe nganndi julɗo ko no ngo jaaboto kefere ko no ngo jaaboto on tumati yagulan lahu ɓe innamo kadi noon ɓaawo ɗum ma diinuka ko honɗum wonno diina ma mi mana ko ete diina koko rewiraynoɗa ko honɗum rewiraynoɗa allah ɓay a wi ko allah woni ko jeyma ko hon laawol hongol rewiraynoɗamo falmuminu yaqulu dini al islamu gomnin ɗo on o inna diina an kam min ko l'islam komi rewirayno allah ko l'islam laawol l'islam ngol amma almunafiqu walmurtabu amma nafiqijo e sikkitoto ɗon darraki hay hunde he no gasa he wa joni fa yaqulu on ɗon o wiya ha la adri mi anda summa yaqulani lahu reftu ɓennamo landal tammal ngal sakkitingal ngal man nabiyuka on boni annabijo ma on falmuminu yaqul julɗon kañum innay nabiyi muhammadun sallllahu alayhi wa sallama annabijo an on mo allah imminno e an fiyo hollan ko honno mi rewirta ko muhammad sallllahu alayhi wa sallam amma almunafiqu amma nafiqijo fayagolo en ha la adri mi anda mi anda ma darayta wa ma talawta falmuminu gomɗinɗo on jaabiɗo ɗeɗo lande tati no ɗe hani jaaborde noon yuwassau lahu fi qabrihi o yaññante ka gabru makko pottine to yaññe fi kala sen ara e asoygol en taway kono asirnuɗen noon sen mesiri fewndo wallintenmo jundi ndin e yanji ndin toweeni ndin fuu en taway ko butu kono pelletti yaññama ko mbaɗi ndi en anda few wa yufrashu lahu min aljanna o weƴƴitane immorde ka aljanna
wa yuftahu lahu babun ila aljannati o uddane dambugal telenka aljanna uddane dambugal hay o yiya aljanna o taban ko dambugal yiite ngal addete udditede taw ɓeyno ndaarida hayno yiite ngen mbolla muɗum e pelle pelle muɗum yiite o hula o ɗenjo o maapo ɓe ferma ngal ɗum ɓe utta dambugal aljanna ngal o yi'a nemaji ɗin fuurulayni ɓen ko ñaamete e ko yarete ka waalete ka fowtete foti ɓe inna si tawino a rewano Allah moƴƴi gomɗinɗa kami uttunoɗa ala hay ko ɗon yahaynoɗa kono Allah wattanima ɗo joni ko ɗo yata ɓay a wakkilino wa ya'tihi min rawhiha wa tibiha ara e makko immorde e hendu raw hendu ɓuuɓol ndu e oru ka aljanna ndun e uurengol ngol balngol aljanna on parfum ji ɗin miskiji ɗin ara e makko wa yuna'amu fi qabrihi o nemine ka qabru makko ɗon wal kafiru kefere on wal munafiqu e nafiqijo on yudayyaqu alayhi qabruhu o ɓittinante qabru on ɓittinte e hoore makko no ari e riwayaji goo haa cabbi birɗe makko ɗin luutodira ɗi naatodira ni wontirɗi ka ñaamo ɗin sokkoyo e wontirɗi ka nano ɗin wontirɗi ka nano ɗin sokko e wontirɗi ka ñaamo ɗin tawa noon ɗo fof ko huunde en se udditi qabru on e yiyata ɗum kono harano nder ton wa yufrashu min annari o weƴƴitane yiite oɗo weƴƴitane ko iwi ka aljanna ndaɗɗudiji aljanna ɗi oɗa weƴƴitane yiite ngen wa yuftahu lahu babun ila nnari uddane dambugal faade ka yiite ko aadi ngal ɗo udditede taw ko dambugal aljanna ngal udditede taw so hani ko dambugal aljanna ngo o yi hani ke aljanna on e o inna way tawi mi rewɗo ɓe ferma ngal ɓe uddite dambugal yiite ngal so yii ɗon ɓe inna ari ko sa rewno Allah ko ɗa ƴaha ɗa kono ɓay a rewani Allah awa ko ɗo fof ko ɗonani o inna Allah to dargal daro aduna to dargal daro dey oya to hawja inna Allah dar noon dargal ngal e kori habbeta woɓɓe no addi continueur jeeya ɓe yeeyalde ɓeno fuɗɗi cuuɗi ɓe gaynitaali programme ji no jokka habbe ɗon habba ɗon taw oɗo wa ya'tihi ara e makko min harriha e morde e ngulendi ngeeyite wa sumumiha e norngal yiite ngal ko wuli kon norngal ngal henndu mum ngon heno mum on harano juɗamo ɗon ko hunde nde tawata ko gayb koko wirni ko mbaari ndi tawata ko yen jaɓu gomɗine ko ɗo sendidiri hakkunde sikkitotoɗo e gomɗinowo julɗo on fii haqqille ma ɗen fe on ɗo wawata andugol ɗum haqiqa mum tigi 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 haɗata jaɓa gomɗina no woodi piiji bus ka adna ɗo ɗi woɓɓe goo waɗi tawa enen en alana ɗum gandal few haqqille ma ƴettata si joni no ɗi machine ji ɓe moƴƴini yahoji ka asama dow ga ɗaɓɓitoya koode o internet no moƴƴinira ni cerveau ji muɗum piiji ko woni toon min haqqillam wawa mi wa kono mi woɓɓe ha min a pellet hi ko goonga par ce que batte muɗum miɗo yi'ude kono mi haqqille an ƴettata mi annda kono mi wawata wiide ala ma gasata si tawi hay ko goɗɗo moƴƴini kon no woodi ko tawata an haqqille ma no diwi haqqille ma ɗen ko Allah moƴƴini ko nga wawata diwde haqqille ma baabi awla honno jaɓirta ɗum ɗa no diwi haqqille ma inna ɗum ɗa kanko be annda fof a puyɗi a gaynoyta wa hada mana qawlihi ko ɗum ɗo woni firo woni tigi tigi konngol makko ka o wi wa tursalu fihi ruhu hatta yas'alahu munkarun wa nakirun an al-imani wa shara'ihi qawluhu wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idha zarahu ولذلك كسبب دو تشرع زيارة القبور لعل المؤلف يؤيد ما قاله أو لعل الشارح يؤيد ما قاله المؤلف ومي كسبب دو بمعنى كسبب
faatiiɗo on o annditay juuriiɗo mo newna juuragol kaburuuji ɗin li anna al mayyita o wi sabu mayɗo on ya'nasu himo ittora wula anasa ko ittugol wula ko ɗo itta al ins neɗɗo ɓay neɗɗo ko ittindira ɗum wula ko tawata neɗɗo no ne'i kon kadi no wondi e mum ko wiyete ko insiyum kulloy ko yimɓe ne'i koy ko insiyum aksu mum ko wahshi ko foñi ko woni ka burure o ya'nas himo ittora wula himo so'a bisaa'irihi juuriɗo mo on wa hada min umuri l barzakhi ɗum ɗo ko e fiyakuuji ka barzakh min o mi hawraali e ha dalil hay nokku tindinɗo wonde mayɗo on o yi'ay ma o so'ay o anday yaaɓe juuroymo ɓe ari hadis selluɗo kan حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل في وصف سؤال المنكر والنكير أو في وصف يعني سياق الموت للمؤمن والكافر حديث جوت الأندر توم ستاوي أوتناما هيمو نانا يسمع قرع نعالهم ونانا ندبان له paɗe maɓɓe ɗen kamɓe surruɓe nde ɓe hoota wa yasma'u maji al munkari wan nakir ɗum ɗon no selli kono yalli ɓaawo ɗum si goɗɗo aroy juuroyke mo anta e oɗo ko bappa an ko kaawa an ko ɓiɗɗo an ko poto an ko ɓeyngu an mi aali e daliji ɗin o tindi ɗum si kala karama ko e boyi no wowni ɗum e defte muɗum o wi kon ɗum ɗo hada min umuri l barzakhi ɗum ɗo ko huunde ka barzakh ko hakkunde ma ko heedode hakkunde hunde e hunde ko lombi ɗon kon ko ɗo wiyete barzakh fa nahnu la naqulu fi umuri l akhirati wa umuri l barzakhi illa ma habata bihi dalilu enen en wi'ata hay hunde e fiyakuji l'akhira ma fiyakuji ko woni ka kaburu ɗo ko so wona ko dalil tabite muɗum de en wonita ɗum haqqille en yeddita kadi ɗum haqqille wigol ɗum haqqille nanga ɗum famatako ɗum min mi anda ɗum ɗo haqqille jaɓa la li annahu min ilmi l gaybi sabu ɗum ɗo koye gandal ko wirni kon jeeya alladi la yalamuhu illa allahu azza wa jalla ko tawata anda ɗum so wona allah subhanahu wa ta'ala wala yu'khadhu min hadha anna al mayyita yutlabu minhu shay'un ƴettake ɗo noon famatake ɗum ɗo ƴettake ɗum ɗo wonde mayɗo on yutlab minhu shay'un himo ɗaɓɓire hunde bimana joni fii hay si tabiti joni wonde mayɗo on no andita arɗo juurimo kono en ƴettano wonde joni awa ɓay hiɓe andita jaka yonti yaɗon inna awa dow ko min kaari mo kaari ni don andino ko onno wonno hakkunde men haray miɗo ɗaɓɓiroño walla hunde kaari ɓay joni si tawi ɗum si tabintinnama wonde haray mayɗo on no andita arɓe ɓen wawa joni woɓɓe fiɓa ɗon kadi haray himo wawi nafude ɓe ma himo wawi ɓe lorrude fayugal wi'e madama annahu ya'lam man ya'ti ilayhi ɓaytum madama ɓaytum himo andi arɗo ka makko فلماذا لا نطلب منه حوائجنا كفي هون هايتا دابيرمو هونتugol haajuji meden naguli de wiya hada lam yashrahu Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo Allah lawɗinali dey argol ɗaɓɓira mayɗo surra haaji mum kanko wurɗo on yo huntanmo ɗum ɗon Allah yamirali ɗum hay nokku ala e dalil kadi hay nokku si tawi ɗum no waɗayno sahabaɓe fewnu ko ɓe maapi e gereji e tampereji e hareji e luure hakkude maɓɓe e sattendeji ɗi ɓe heɓuno ɓe yahayno kabrillahi sallah sallam ɓe ɓe inna nelaɗo awa haray a yi alhaali on no fewndori wallito men ko ɗum ɓay ndiyan ɗan acciti arde kokke ɗen waɗi awruji ɗin e remuruji ɗin maayi daabeji ɗin maayi ɗonka yimɓe ɓen tampi
ɓe ɗaɓɓi yarninango fewndo Umar radiyallahu taala anhu ɗon andi ko o wi'uno hari Allah hari ko nelaɗo men waɗata hakkunde amen e maɗa men tororamo o torowo ma fiya yarnu men yarnamen kadi hande noon ko bappa makko men waɗi yeeso amen he Abbas julni en toronɗa en Allah si tawi no dagino ka nelaɗo ɗaɓɓire dagata ko ka wacce ɗon bappa makko Abbas wiye ko on ɗon ko onno yo toro holli wonde ɗum ɗum dagaki kono ɗo yimɓe buy majjiɗo o wi almayitu la yutlab minhu shay'un mayɗo ɗaɓɓirtaki hay fus ma kana sahabatu yatlubuna min arrasuli sallah sallam shay'an sahaba ɓen wonano heɓe ɗaɓɓira Allah sallah sallam hay hunde yo wallito ɓe ma annahu hayyun fi qabrihi sallallahu alayhi wa sallam fi kala kanko himo wuuri ka kaburu makko hayatan barzakhiyatan kono ko gurdam barzakhiyankoya jan laysat hiya hayatan dunyawiyatan ɗan wona gurdam adnayanko ko gurdam barzakh fi kala mo wuuri ɗan gurdam ɗon kono ɓe artano ɓe hollitamo haajuji makko maɓɓe ɓe wullito e makko ɓe ɗaɓɓiramo ballal abadan si tawi no lawɗinano ko kamɓe waɗayno ɗum taw qawluhu wa yuna'amu almu'minu fi lqabri wa yu'adabu alfajiru kayfa sha allahu min usuli liman no jaa e ɗaɗi e bindeje e lasiliji limanu ɗin alimanu bi adabi alqabri wa naimihi gomɗingol leɗɗe gabru e nemaji gabru khilafan lilmu'tazila no lundi noon mu'tazila en alladina ɓen yunkiruna ɓe no yedda hada ɗum ɗo ɓe wi kamɓe ka gabru na lette woni toon wona nema woni toon gagolna heɓe inna almayitu fi qabrihi mislu ma wada'nahu laysa indahu adabun wala naim wo mayɗo on ka gabru makko himo wayi no wallinirɗemo no naɓinemo lelnirɗenmo noon kanko e kasange on kono o lettatake ɗon o nemintake ɗon ya'tamiduna ala ugulihi ɓe tuugini e ngol konngol maɓɓe ɗo ko honto ɓe cippi ko honto ɓe ɓahi honto ɓe tuugini ko ka haqqillaji maɓɓe wo abusari e gite maɓɓe ɗen wo tafkirin e miijoji maɓɓe ɗin ɓay si ɓe udditi gaburu on ɓe taway kono si ɓe udditi ado o ñolde kono o wallinano noon ko no ɓe tawrtamo ɓe tawta mo yilti wattiri ni ma himo jooɗi ma himo hippi ma himo ajjiti ɓe wi ɓay ko noon awa ko noon simo letteno en tawayno batte ƴiiƴan ma coñci ɗin no moddi ma gerewi no waɗi toon no tuɗɗa no tufiɗa no ɗumanni himo moddi leydi mo waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe wi kono o accirɗenmo noon sen utti ko noon kadi tawretemo ɓe ni tan o lettatake o nemintake tawi so o neminteno en tawan toon batte ñameteji ɗin en tawano gabbe no futti ma en tawan toon poomuje ma lemunne ma ɗum ɗo e ɗum ɓe tuuginori haqqille maɓɓe ɗen e gite maɓɓe ɗen e miijo maɓɓe gon wala yu'mina bil ghaybi ɓe gomɗina ko wirni kon wala tuqasu dunya bil akhira aduna noon e lahara heɓɓidirtake goy a heɓɓata lahara on e hoore aduna sikka ko no woniri ka aduna ɗo noon kadi ko woni ka lahara kadi ko noon wayi ko tawata wowlama tan no lundi ko woni ka aduna ɗo koye nanano ɗum gasta pise enen ɗo ɗum wawa wonde awil akhiratu bid dunya ko noon kadi yani lahara qisatake aduna qisatake lahara fa alayka an tu'mina bil ghaibi no fawima gomɗingol ko wirni kon wa adabul qabri wa naimul qabri sabun lette gabru e nema gabru no tabitigoy bal mutawatirun fil ahadith accu kan ɗum no jokkodiri e hadisaji no yani ko en jangini hadisul mutawatir ka ma huwa al hadithul mutawatir ما هو الحديث المتواتر ما رواه شوية فيه شوية من يكمل ما رواه الجماعة
هذا القيد الذي كنت أريده. وما رواه جماعة يستحيل عقلا أن يتواطؤوا على الكذب عن مثله إلى منتهى السند. كويت حديث متواتر كو حديث متواتر كو دنتال كو جمع في الليم ويأتاكي كو بنجو ما سابو ما نوغاي كو وني ben don on jama fillido don haqqille jabata mukk wonde ben don fo no wawi haldugol fotta e hore fenande. ضربنا في ذلك عدة أمثلة إن ودي دون مثال جبوي سيتاوي جوني قطن ودي إن جوني قطن ودي لبن tawi ko fanɗuno yimɓe capanɗe joonu tawa haa ɗum waɗi ɓe fof ɓe seedi ɓen ɗon immo ɓe ara ɓe tawa jamanu jooɗi ma goɗɗo e maɓɓe ara tawa jamanu jooɗi inna menen men tawama hunde kaari no waɗi ɗa o yeetono wono yimɓe capanɗe jowo kadi on ɗon feƴƴa ɗum goɗɗo goo kadi ara wowla ɗum goɗɗo kadi ara wowla ɗum ɓe yaha ɓe yiɗi ɓen ɗon immo ɓe yaha ɓe fotta e goɗɗo on ɗon kadi wowla ɗum ɓe fotta e goɗɗo on ɗon wola ɗum ha wona jamawi ka tawata an si a landama ɗum annanɗo ɗum miɗa wawi wondugol ɗum ko gonga par ce que min ɓuuri yimɓe capanɗe jo wowlelan ɓe mi hooli tum onon ɗon kadi yahonmo ɓe sakitira ɗum nokkugo ɗon ɗo e hadithul mutawatir no woodi waga e yani tunqalu bittawatur no woodi piiji waɗɗi yani nuqilata bittawatur an a tawaka kono ɗa felliti ɗum ɗo waɗi par ce que wolan maɓɓen hiɓe ɗuuɗi hiɗa hooliɓe ɓen ɗon kadi ɓeɓe ƴetti juuɗe mum ɓen no ɗuuɗi hiɓe hooliɓe wona noon idan fii lette gabru e neema ka gabru toon nelaɗo makani ɗum sahabaɓe ɓe boyi ɓen ɗon kadi gooto kala yeetoye ɗum taalibaɓe muɗum no gasa wi'en filliɓe ɗum ɓen ene laaɗo salah sallam no yoni wonɓe sappo tawa ko nokkeli sertuɗi oɗa nana ɗum e nokku goto allah salah sallam no makude tawa ɓene no tawa o filloyo ɗum nokku tawa woɓɓe go kadi no tawa ta ɓeeɗa immaɓe fof ɓe tawaka ma woɓɓe go no tawa o filloyo ɗum kadi nokkugo ɓen ɗon mo ɓe no jogii taalibaɓe taabi inen ɓen ɗon mo ɓe sakira ɗum nokkugo ɓen taabi ina en ɓen no ɓuta ɗuuɗude ɓen ɗon kadi mo ɓe no jogii taaliba baban ɗon wono yey boyi ɗum ka sahabaɓe ko ɓe sappo num ɓe heɓay ɗum taabi ina en temedere mo ɓe maɓɓen no gasa heɓoya sappo ɓen taabi ina en heɓay taabi ina en wa wulure wa halumma jarra yani tabagat no pooɗori wo ko noon ɓurta ɗuuɗirde no ɗuuɗiri filliɓe huunde no ɗuuɗiri wo ko noon ɓuri holnorde ka joni noon so tawi hadis hewtiwano ɗum dara ko yedda en tigi o haqqille ƴetta aɗa mi famali ɗum ko ella o wi bal متواتر في الأحاديث أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم فمن ينكر عذاب القبر ميدي للتقبر وهو يعلم بالنصوص تو مؤندي لحديثات أرض في دين آية أرض في دين ويعلم بالأدلة هي مؤندي دليل جدين كذي كتين دين تكون فهو كافر ودك كافر أما ميدي مجرى عند فوس lette gabru min hoolaki ɗum par ce que ñoni si tawi ko ni kulle ñaami on tigi ono lettirte honto cippuɗa non min mi jangga dey minen mi jangga kono noon min mi hoolaki ɗum oɗo halas halli yo allah oɗo jangguina o anda bulaw anda hunde amma min mi hoolaki ɗum mino an in ya jogui min hadisaji ɗi fof mi ƴettana oɗo no ko sahih boukhari oɗo ko muslim oɗo ko rawahu tirmisi kada miɗo andu fof kono min he haqqille ƴetta ɗum hada yakunu kafira amma ida ankarahu min babi التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق
wa in asarra ba'da al bayani hukima bi kufrihi. Amma so yeddiri lette kaburu ɗen imma ta'wil, en wi ta'wil ko firilgol ɗum firilgol hadis no takkori no woɗɗori, hinna no gasa haray ko fanda lette ɗen, haray ko ɓittendi ko heɓata ka wonki makko, e no gasa ko ruhu on tumana e ɗumannede, ɗum woni ta'wil. naɓira e manaji woɗɗitiɗi. Ma a wi taglide ma ko ñentingol kanko janga karama ko makko, o nani karama ko makko ɗo innano lette kaburu, kanko ɓe gomɗina ɓe hoolaki lette kaburu no woodi wonte ɓandu ndun e ruhu on fof lettete toon. O yetti ɗum ɓen ko karama kam e ɓen ko nokku kaari ɓe jangi, allahu akbar, ɓuri ɓe gandude ala, minen ko men naniri ɗum woni mo galli taglide ama no woodi ɓe annda ani no buumi gite mum ɗen ko goɗɗo nduge ɗowde, ko ɓe maaki ko iskit, allahu akbar, ala landitagol, ala tawi ko en he taw si ko ɓe maaki ko ɗum no hawre dalil, subhanallah, ko ɓe wiyata ɗum. no woodi woɓɓe ko haysi ɓe fajji aya qur'an ko kaamil o ɓe sikkitto so tawi faljaka windegol ha kanko ɓe hooli karama ko maɓɓe, ma hara ko ɓe jahal majjere o ɗo ɓeeɗo ko ɓe ɓanginane ɓe feŋŋinane. Si tawi noon ɓe ɓanginama ha ɓangi ɓe ŋati kaka ɓe woni ɗon, minen ɗo mi hakkitta ɗum, minen he min anndi koye hadisaji ɗi no wooli, minen anndi ko makko toon kon ko goonga puisque yon tippi hadisaji, kono he minen ɗum ɓe jaɓa ɗon fes puisque minen ɓuri amen ala. hada yuhkamu bi kufrihi, oɗo ñaawete wonde haray ko kefeero. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. وأدي مسألة قد كدي في وند الله نوولا haala makko kan kadi nano. ɗum ɗo feddeji boyi no yeddi, mu'tazila, jahmiya, badul asha'ira, ɓe wi la, o tabintini ɗo sharh on o wi ithbatu lkalami lillahi jalla wa ala min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa, tabintinnangol allah haala wonde allah no wowla, mo yewta, himo wowla, himo yewta, tabintinnangol mo ɗum ɗo ko e daƴƴe finde ahlu sunna wal jamaa jeeya. anna allaha yatakallamu bi kalamin haqiqiyin, allah no wowla haala tigi ha kan, haala nette. sami'ahu jibril nani haala allah kam, allah inne mi nulima yahu yottina e kaarijo hunde kaari, o nana o faama o yaha o yottinoya. wa sami'ahu musa kadi nani ka haala allah. wa kallama allahu musa taklima. lamma dhahaba ila nnari, sanga annabi musa yahuno ka yiite ngen huɓɓiɗon, li ya'tiya minha bi qabasin, fii yo addoy ka yiite toon leggal yiite ma ƴulɓere, gabas, jolɓol, iktibas ka haala arab. iktibas ko a yigol hunde ƴetta nafoore e mayre, wona iktibas joni yi'a goɗɗo no waɗi maqala, no waɗi konngol labangol, no windi no laba ha janga ɗum ha fama, an kadi yaha e haqqille ma ƴettoya fayda sifa muɗum, no wiyete iktibas. ko itta ko a yiyagol tawa yiite no huɓɓi, adda jolɓol, an kadi ƴetta ɗon yiite ngen te'a ɗon naɓa. wa qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajru ala nnari hudan. sanga o ari ɗon noon honno allah wimo: wa wajada anna allaha subhanahu wa ta'ala yukallimuhu min ash-shajarati
o tawi Allah no yewtudemo haala Allah kan no iwrandemo e leggal ngal kama dakara Allahu dhalika fi alqur'ani wa no Allah jantuɗo ɗum ka qur'an nudiya ya Musa wa sami'a Musa kalamahu Musa nani haala Allah ka قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه معتزلة بنبي بيني وكل جنجال وولي كل جنجال إني أنا الله لا إله إلا أنا أنا ربك فاخلعنا عليك لجنجال سوسي بقول قولوا هذه مرة ثانية كنت كلا والدم منقول لما وعده الله سانق الله فدنومه أن يعطيه التوراة لأكتم توراة لما كوي وينو كشعيب هم هوتو ده كفرعون هم ده بينغور ما كندن ويوتيمو onani haala Allah kan ka leggal ɗon ɗuma koko o yahi fi hendagol tawrata on ka tur sina dahaba Musa lil maw'idi Musa yahi ka aadi ka Allah fodimo ɗon wa kallamahu rabbuhu Allah yewtimo ɗon wa atahu alwaha tawrat o jonnimo ɗon alluje tawrata ɗen maktubatan hiɗe winda fa sami'a Musa kalama Allahi سبحانه وتعالى أن موسى نني حال الله كان وهاوي ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يعني أنا بيوتي تلون تو علينا نده وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الله يوتي كدي النبي جميع محمد جمع رجل ما كقول الله يوتي هم ننود وفرض عليه الصلوات الخمسة الله فرل ما كجول الإنجوي فالله يتكلم جل وعلا الله تدر ما عنده هم يوتا هم وولا بكلام حال يسمعه كنانو وبحرف وصوت haala wondu kay harfere wondu kay hito andi haala wigol immo i mo karfeje no gala no gas alif ino lam hedo he do ko hito e karfeje ani gol هذا صوت لكن ليس حرفا سأوميت ما سآتيت هذا يكون صوت ونونا حرف كل ستاين التاجو نيري دارو إمو أجو ko haala nanotoka wondu kay karfe faamotoka kadi ko honɗum wiyaɗa sabi immo mo yewtuɗa on o nana e hito gon mo andi karfeje ɗen mo andi kadi mana ko fanda kon ka Allah o yewta e haala nanotoka kadi ɓeeɗa ɓe yeddi ɗum few amma aljahmiyatu walmu'tazilatu fayaquluna allahu la yatakallam ɓeeɗo ɓe inni Allah yewtata Allah wowlata لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين بيوي سيتبتني الله ونده موولا حرا إنندني مو يتغورن لأن المخلوق يتكلم سب تغارو كني وولا وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق اسكي حال الله كانه ابنري حال تغارو هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق نوتون كو سرتي فيو كو بوردين ديني حقو حال الله كان حال تغارو فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق كم بسندال حقود الله تغدون اتغور مكونde والعياذ بالله مولك الله او الله نوري
pellet ɓeynata Allah wuura si ɓe tabitina wonde Allah no wuuri enen kadi hiɗen wuuri awa ɓay ko taga kon no wuuri e wiyata Allah no wuuri suusi wiide ɗum suusi wiide Allah wuura hiɗen e wiye kaari ko gando Allah kadi on ko gando iɓe suusi wiide Allah na gando awa ɗo kadi ɓe nandini awa taɓe inno Allah no wuuri o taɓe inno Allah no nan taɓe inno Allah no gandi inno Allah no mari doole ɓay taga ɓen kadi no mari ɗi sifaji si ɓe tabintinni ɗin ton ɓe wi ko honno no joni sendi ɗon hakkunde gumdan Allah nan e gurdan neɗɗo ɓeyne ɗum no serti Allah no wuuriri noon eno yimɓe wuuri noon na gotum ɓen c'est bon ma kan lakum jawaban fa walla jawab minen kadi noon Allah wowlirta noon eno yimɓe wowliri noon na gotum wa halumma jarra fi kulli sifati kono sifaji Allah ɗi fof hakkunde ko Allah siftori tawa yimɓe kadi no siftori sifa ɗum natijatan li taballudi afhamin ɗum ɗo ko résultat haqqille maɓɓe ɗen no fendi taballud balid ko bula o yagal haqqille maɓɓe ɗen haqqille maɓɓe ɗen no fendi ɓe famata faamuji maɓɓe ɗin no fendi wa ogolihim fallahu jalla wa ala yatakallamu haqiqatan Allah o teddi o mawni himo yewta yewtere haqiqa bi kalami yusma haal nantoka wal qur'an القرآن من كلام الله تعالى الله سبحانه وتعالى تكلم الله به الله يوتي القرآن وتكلم بالتوراة أو يوتي قد التوراة وتكلم بالإنجيل أو يوتي الإنجيل ويتكلم متى شاء عنده فعله كده يوتي إذا شاء سوى فعلامه سبحانه فكلامه من فعله حال ما كان كو يقول لما كو سانغا وفعل وده وده وانا وني تشيبا غونغو سو فعل ما تشيبوتو سيمو فعل تغود او تاغاي simo fala arsukude o arsi kay aw simo fala wolde kada wowle wa fi'luhu la nihayata lahu golle makko den ala kattudi wala bidata lahu ala kadi ka fuɗɗi yatakallam mata sha'a idha sha'a bima sha'a jalla wa ala o wowlay sanga o faalawo eno o faalirawo ende o faalawo fal kalamu sifatu min sifatihi al fi'liya haala ko sifaji makko ko sifa e sifaji makko golleyankoji ɗin wano woniri jalgol ngol seytingol ngol weltagol ngol arsukugol ngol taggugol ngol lettugol ngol nemingol ngol ɗum ko e sifaji makko golleyankoji ɗin ko noon kadi ka haala yani ɗo feddeji ɗi no majji kono no weeli faamude moƴƴi noon mo Allah faamin qawluhu minhu subhanahu la min gayrihi ay la min alshajarati wona ka leggal wala min allawhi lmahfudi wona kadi ɗum ka lawhi lmahfud no waɗi ɓe jooni kamɓe ɓe wii wano mu'tazila en jahmiya hay asha'ira en woɓɓe no tawti ɓe ɗum ɓeyni haala Allah kan ko kalamu qa'imu fi dhatihi بمعنى وحال الله كان نوائي جوني وان دي دفتر دو أراتا وانو ويندي أن دي دفتر دو دي جانغتا كو ويندي دوكو كو أنغرتا إنا إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول الأجر أهل السنة والجماعة ومعنى جبريل كو نيجي القرآن ونا الله جنمو الله تندنمو ha o nana haalaka la o artu yani mana Allah si woso faalama hunde olye o wowlugol wawi joni wona écran ko yo yaltu bindi ɗi yaltani malaika ɓe garay ko ɗum Allah muuyi ay hino kay altika écran ɗo no famorta noon joni ko konti écran angal tabintinalngol Allah haala ko mana ko ɗuytugol mo sabu na si tawi wiyama oɗo ono wowla ono oɗo wawata wowlude ɓeyde ko hombo ɓuri martaba hombo ɓuri kelɗude hombo ɓuri timmude wowlowo ɓe seninimo ha ɓe ɗuytimo o wi la min jibril ka haala Allah wona jibril woni ka yaltinde ko Allah tigi wala min muhammadin fa huwa kalamu
bada min allahi haqiqatan ko haala fuɗɗorka ka allah e tigi tigi e goonga wa innama jibril wa muhammadun naqilani anillahi jibril e muhammadu ɓe eggo e allah wa muballigani anillahi ko ɓe yottimɓe immorde allah jalla wa ala qawluhu faman qala gayra hada faqad kafara billahi alazim man qala inna kalama allahi makhluqun mo inni haala allah kan ko tagaka wa inna allaha wonde allah yatakallamu o wowlata wa attala allaha o ɓolɗini allah min alkalami haala fa huwa kafir waɗo ko kefero andi chiya ɓen kamɓe kadi ko noon ɓe yaari wonde allah na wowlo wonde haala allah kanko ko taga ko ɗon ɓe ƴetti kamɓe kadi ɓe tawti jahmiya en wonde e mu'tazila en wonde alqur'ana koko taga li annahu mukadib mo wi'i ɗum ɗo hara e woni kefeero li annahu mukadibun lillahi wa li rasuli sabu o fenni allah e nelaaɗo wal ijma'i wa li ijma'i almuslimina o fenni kadi fottangol julɓe ɓen fof allahumma allah illa an yakuna jahilan aw muta'awwilan aw muqallidan liman yuhsinu bihim dhanna o ronki wonde kefeero so yeddi haala allah kan o wi allah na wowlowo few ma o wi haala allah kan ko tagaɗo o ronki wonde kefeero wo gotel e piji tati hara ko majjiɗo o anda fus jangga anda minen ɗo min jangga kono noon aw muta'awwilan ma waɗɗo ta'wil o famali dalilji ɗi moƴƴi dalilji ɗi naɓirimo nokkugo ka woɗɗitoy aw mo galida ma haray mo ñentini ɓen ɓe o moƴƴini jikke mum ɓen no andi piji ɗin fof allahu akbar kamɓe ɓe inni wa haala allah kanko tagaka min le mi hutaki ko ɓe wooli ko sabuna min mi anda gandol ɓuri ɓen yani yuhsinu dhanna bihim oɗo mo jogii ngannda fa hada yubayyanu lahu oɗo o ɓanginante fa in asarra si tawi kadi o ŋatike ɗon no wiɗen no oyanane hokima bi kufrihi on tumata ñamete kefera kako makko li anna allaha jalla wa ala aaba ala almushrikina sabu allah feli shirkoɓe ɓen annahu wonde kamɓe yabuduna tamathila wonde hiɓe rewa e portale tamathil statue ji ɓe rewa statue ji allati la takallamu ɗin ɗi wowlata qala ibrahimu alayhi salam ibrahima wi'i himo fela ben makko ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a he baba en ko honɗum rewanton ko nanata yi'ata nafata on hay hunde haqqille no jaɓi wonde ɗum ɗo hanaka rewede maccin ɗinnane ara nuƴƴinanoɗa maccinnanoɗa ko yi'ata nanata nafata lorrata wa qala lil kufari alladhina ya'buduna asnam o wi'i fiiɓe heefeɓe rewɓe sanamuji fas'alhum in kanu yantiqun lanndo ɗi sii ɗi wowlata holli wonde ɗi jaasi holli wonde angal wawgol wowlugol ko ella ko ayyiɓe ɗum naɓitaki allah wallahu jalla wa ala yaqul fi bani israil allah o yewti mo fillo fi banu israila en wattakhadha qawmu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila yimɓe annabi musa ɓen ɓa o yahi e on rendez-vous hakkunde makko e allah ɓa o yahi tun ɓe ƴetti cuɗaari ko ɓe jogino kon kanŋe kaalis ɓe moƴƴini ɗum ngaari samiri ko bahillojo ko siyakejo o tafani ɓe ɗon ngaari o waɗi hundukon no udditi o waɗi bukko ngol to buddum to soku si hendu naati ga yaltoya to tawani lu lahu huwar ɓe sikka ko kayri woni e luurude anda ko hendu woni rewde feƴƴa allah aybini ɓe ɗen o wi alam yara ene ɓe yiyaali annahu la yukallimuhum ɗum woni ndi ngaari moƴƴinani ndi wowlantaɓe ndina he imme are waɗe ni taw waɗno mi letta yo mi waɗa yo ɗum ɗo holli wonde ndi jaasi rewgol ko tawata wowlantama hay hunde si a wowli kadi famata jabatako ko ɗum ɓe faala wadde allah
holli wonde anoɓe sifori fala siforde Allah noon haray ko sifa ɗuytare figana ɗum woni ko ɓe anni kamɓe jahmiya e mutasila en ko ɓe yani ko anni e moƴƴo kono yalto e résultat bonɗo fadalla ala anna rabba yatakallamu subhanahu wa taala tindini wonde jeyɗo on Allah o wowlay wa anna alladi la yatakallamu laysa rabban wonde o mo wawata wowlde o wawata wonde jeyɗo kayfa yamuru ko onno yamita so e wowlata wa kayfa yanha ko onno haɗirta waɗe ɗum ɗo accen ɗo o wawata wowlude honno waɗirta ɗum yani hara Allah koye windu yani ko yamirta malaika ɓen fof yimɓe fof hara koyo windu no wawata wolde koyo windu ɗum ɗo ɓen andi kon ɗo Allah wi o wawata wolde kono ko windi ɗo ko faamike ko ɗum ɗo faala subhanallah wa kayfa yudabbir ko onno fewjita piiji ɗin wa huwa la yatakallam ta'ala Allahu an dhalika Allah to wi ɓuri ɗum ɗo wa fi surat taha ka surat taha Allah wi to alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an ndi ngaari to ɓe yi'aali wonde ndi yiltata konngol e maɓɓe ndi jaabatako ɓe ndi wawa nafude ɓe ndi wawa lorrude ɓe alla yarji ilayhim qawlan ay la yujibuhum ida khatabuhu si ɓe wolani ngar ndin ene on walla men fi'ude kaari ndinata hihima o woye holli wonde kala ko wawata wadde ɗum ɗo haray ɗum ɗon hanaka rewede idan نتوقف هنا درد ورنو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين أسئلة من ذلك woɓɓe landi landal iwrungal gaɗa to ko homodira e nder son ɗo ko on ɗum woni ñawore ɓe wonɓe wiide sonnaɓe naaɓe teddina ɗen andi hannde ɗum ɗon koko jaali e aduna o bal budget ji molnaɗe no wallina fi ɗum million ji dollar yimɓe no wurta kamɓe kadi ko ɗum ɗon hirande coƴƴa maɓɓe ko ɗon iwata fii tun yo ɓe wi'u wonde sonnaji o na yo teddine few na yo sulmine ɓe mana wonde ɗum ko crime ko jarima ko bone ko nambara ko tana ko albala'u ko yanugol e teddungal goɗɗo mana no wayi wa yanugol e honndu goɗɗo taƴa ma yanugol e nowru goɗɗo taƴa mo nowru ndu ma taƴa mo koyngal ngal hande kamɓe fewjoɓe fewndo ka aduna ɗo ɓe Allah jonni fewjore nden e leyɗe ɗe tawata ɗe hunnana hoore majje hirande coƴƴa si ɓe addanayi ɓe dépense ko be ɓe humidira e ɗum ɗon awa no jeeya e ko min ko watta kon si min waɗani hunde kaari koyo assemblé mon on yo woto wonde sunningo sonna ɓen ɗum ko interdit no jeeya imla'at ɗi tawata ɗin ɗon hi on tiginna naamu mbaale eskin ɓe jaɓi yani haa ka ɓe naɓi fii ten yani haɗugol teddingo sonnajo on mi ronko anndude min miijitor hunde e haqqille raɓɓude ko honɗum waɗi ɗum kal islam teddingo sonnajo mana sunningol mo ngol koko lawɗina koko yamira ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyatake si o teddinaka haray waɗama ko harmi ma mo jogii bakkatu ma o yaltika l'islam ko sunna ɗum tabiti noon daliji mum ɗin no woodi wonɓe no daliji ala hadis arɗo toon hadis oɗo ummo subhanallah ɓeyni hadis on sella Cheikh Albani no sellini hadis on karmo koɓɓe no sellini hadis on ɗo ka sahihayni
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ختانان أورا جديد سننادي واللي أورا غوركو سننادو أورا سننادو سننادو. المهم رندو koko tabiti ka l'islam wonde sonnajo on ko yo teddine ko yo sunnine naforeji mum no ɗuuɗi docteur ɓe julɓe no yaltiri kañum kadi naforeji wondi e sunningol sonnaɓe ɓen wano docteur ɓe wona julɓe yaltiniri wonde lorraji no nder ton. joni e laawol no wonano e waɗirede noon ko goonga ella no wooduno e mum imma sunninirgol laɓi wooti ƴiiƴe ɗen jilla no annda si tawi nawnaje raaɓoje goo no woodi e ɗama ƴiiƴan si jilloyi e ɗanɗa e jon ɗanɗa no waawi raaɓude sallamna en jaɓi ɗum ma uɓɓutugol ngol ɗuɗɗinoya ittoya few ko goonga ko ella ma waɗirgol noone goo hara ko labikinno korni ha o debbo heɓa cancer e muɗum ma heɓa toon nawnaje ko goonga bimana alkhata'u fi l amaliya hada alkhata'u warid faljugol e nder golle ɗen no waawi wonde haray hono noon woni ñawdugol ɗum ɗon ñawdugol ɗum ɗon ko formugol waɗoɓe ɗum ɓen hara koye hoore gandal ɓe woni e waɗirde ɓe holle ko ni waɗirte nela salah sallam tindinno sonnajo ngo inna ya uɓɓutu han ha ittu fof waɗe no médecine on joni développiri arde joni noon tawa ko gollitirte ko fi goto pet wa noon joni strangle hari lawnu ko ɗuma ko goto mesenal gotal so ɓe golliriɗo ɓe yaaɓe warboya ɓe waɗa ɗuma e muɗum ɓe ummanno joni ko gollande fi goto bugue no anda fewno ɗo ni ka médecine fi kala développé kono faljere no waɗa e nder opération ji goo nawno ɗon no gasa lutta e mum few ndaaro e tawe hi ella on ko opération on noon no waɗira noon faljere no waɗi kono ñawdugol ngo naawi ko joni opération tongama few naawi goɗɗo opéré fes siki ko hollugol on ɗon faljuɗo naani waɗirte hannde kadi imma tongana on ɗon imma o yaha o ɓeydoya gandal ngal joni si tawi ɗi faljire ɗa no woodi ko wigol noon joni ngol laawol ɗon on naano waɗirte fes joni noon ko ngol laawol ɗo ko ni gandal ngal ko ni tabintinniri si ɗum ɗo waɗama tampinta sonnajo on watta ɗum ɗo watta ɗum ko wiyete ko wonde ɗum tampinemo ka jibingol ɗo e ɗum ɗo fof ko haala ɗum ɗo waagi on no yeddi ɗum ɗon few ko waɗi sonnaɓe teddinaɓe ɓen gila neeɓi ha hewti ka joɗɗen ɗo ɓurɓe ɗurde ɓe maɓɓe ala probléme fi jibingol few no woodi jibin ɓiɓɓe sappo e jowo ko sunninaɓe sappo e jowo docteur jo memali ɓe few ɓe opéraka ɓe pikaka ɓe jonnaka comprimé de fi jibingol fos probléme ala ɓe sunninaka no heewi tawa ko be opération bal ko ɗum ɓuri ɗuuɗude sen holli waagi on holli ko woola ko ha goonga torki allah yo allah tabintino e goonga ko arsika ɓe yiyali goonga ɓe yiyigol goonga ɗon woɓɓe no tori en du'a jamaji buyi no hatojini e du'a alhaaliji ɗin no dirti ɗon en jonnayi cheikh ibrahima en ɗo ɓe annan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
rek am rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. Assalamu aleykum warahmatullah musidɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota haray janggo kadi o leerɗo haray ɗen jogi tafsirul Qur'an haray o weltanaki on jarna haray mi weltani kam fota haray onon hen on fuu moɗon o weltanama haray karama ko men kadi weltani on fotano